akai Alvin teron alang li pen kini je pon alam la alang li jase met tabang ke karbeng long non jase met bang kona mana tu la pen la son illegal immigrant tu oboid nagorik pasipul oboid nagorik tu illegal infiltrator tu influx la son nagebat la son amang la ka hoklo la ke menang aja kading pen lo pen non jase met bang ke non ningkan kep maningkan kreni maningkan platform bong si la son influx bang ke jase met ang tan pen ke wang atung dakar beng long non nang peng chen son se lo wang lo da apa non itu tek dam long non dak number 1 pulong te kau naik bagai non latest jadi itu cu last electoral roll long tek dam long bangke number 1 la bangke pini ke kene lo we ga so tumbang lo lage Bangladeshi Hindu dan Bangladeshi Muslim atum lo Bengali speaking atum lo la pen number 2 bangke la Chin ke order atum lo Hindi speaking atum lo jase met Bihari atum lo atong more than 40,000 si non last electoral roll lo ke klang lo la sila so pen hotel lage fere mi mele ase itu pubong lai illegal encroacher atum non menangan long le khali do la so long le khali lo bangke la tumsi wang bom nang do bom lo ase jase met PGR lo ngadolo VGR lo ngadolo utor babil lo man cheng lo rongkut lo man cheng lo live lo la pen PGR area school lo le cherael lo government lo le cherael lo la si PGR a movement la soka chesong na nang dolo la si sarkar atum na daga bangke seriously pen de la tum deng nagi ase la daga bangke sarkar tum non bangke lam tum ge ise bhut beng son la sum pocket food son se la son panjma thabo la to ban जो पार्की आए है जो मैं इवेक्शन आए जो नॉन कोड ऑर्डर पीड़ा तला तो मान माने इवेक्शन आए उठे हालात बिजार में ada more than 10-15,000 menit do lapen school nong level udah do kekla ase lain le ala tum eviction में पढ़ना मिनांगन बाके इली तुम ला dak population बात demographic pattern माने population pattern बंगा सब से तो अपन केना की मिशन जोन दो जी इले तुम politically सोचा कोंटा में non nang tipo na lo sonse non elected la tum manelo la se politically la tum kado beta deciding ke non tang pinaglo la se very dangerous isi very nemelo se lili chonegri government atum la so kuta bangke eviction drive bangke illegal encroacher do an bangke illegal Bangladeshi do an man bangke la son foreigner to man bangke pidunga tapo sonali mata siar jung tu jase met ge illegal on encroacher lo te tum long dak long le khali do mati di chela long le khali long se son bang re no for example lang nang ke ong nai ke wang la son lang dam lo pulon de buka jan la jase met ke la ori jan ban cheng lo la Nagaland border takin nang nut pik lo mati la pen west na se tame la ja kopili sopili area bang nang nut pik lo so dak la pen bordering area lo muka dak sinang nut pik lo pen difuda lo song dak lo lebaran pen menang dak nang nut lo la se jase met ke kan kebang bong la se lan ong warel nang lut warel la sel non la ke biget ngale se tum cherok top down ko government dat kali ladak longle mane list ki pita son dopi lain list pe dem itu pipeda nang po hemba chicken kida nang po ladak bara hem pe ni puta me dak lokal mani pen bare ke pipeda nang po se kai ke cherok ke alert nang po la pen ratu nane la son dolo bote ratu man se dak dolong le punang po ra cherok tok nang po government ni be check tip nang po 60 rupiah rona tema so time se da bangke jate father la non tribal non indigenous tu ke pawang ode je bangke ili khang tip nang po ai no